Sanibonani babukele emakhaya. Namhlanje ke ninentombi yakwaDladla uThobile wakwaDladla silapha eMpumalanga Standerton Sakhile Hall under the municipality of Likwa. Sizonithulela uhlelo lwethu lweArt and Culture lapha eSakhile. Kune festival eyenzwe yiSekunjalo Theatre Vibrant. Thina ke sibuya kwaSekunjalo TV channel, angazi ke noma ukushayisana kwezinto noma ukufana kwezinto, kepha ke thina sibuya kwaSekunjalo TV channel. Kuhlelo lwethu lonamhlanje kukhona yonke inhlobo yomdanso babukeli yesiwesintu. Ake siye ngaphakathi sibone uVuso kwaNzama asithulele ihambeli zethu naye asitshela ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. To develop and showcase i-talent elikhona eStanderton. So ngaphandle kokumosha isikhathi njengoba bese ngizintroducile ukuthi mina ngubani, mina nguVuso Muzi kwaNzama. Sisonke njengoba sila sihlangane ngomcimbi owodwa ekuwubumbane talent showcasing. Ilanga namhlanje libaluleke kakhulu kithi because it's where we're going to show our talent. Kodwa ngaphandle kokumosha isikhathi ngizocela nje ukuthi sivule ngomthandazo. So ngizocela umama oyedwa noma ubaba enze ngaphambili azokuvulela ngomthandazo. Sacela nje oyedwa ozoza ngaphambili azokuvulela ngomthandazo. Any volunteer? Ngicela sigobe inhloko. Thixo wethu, Thixo igcwele, emfuthulanga nje nyathema choboza, emfuthulanga nje qalabeni banzi thwalisolo sehlabathi. Abakosi abantwana babantu Thixo igcwele, beshiya zonke inkosi izinto azothifakala kwelo Thixo. Kuba Kosi yasibona isitalente esikuza. Sidlula behlezi behlale zaSinkosi isibuku kuba abanye Kosi baphuma phakathi kwakho. Abanye Kosi baphuma esitabeni zabathixo balekudana. Abanye Kosi sebethina nemali yokufika kwelo Thixo wabadinga. Kodwa wathola Kosi ngamaphiko Kosi lulambe lihlelezulu. Wakuthola ngalo umkhosi wakwaSirayeli Thixo igcwele. Xa kujikilanga Nkosi ube ngumthawo womlilo. Xa kuthi tshapilanga Thixo igcwele ube ngumkhulu welifu. Yiyo le Nkosi lekhampani Thixo wabadinga. Yiyo le Nkosi lekhampani zokhangela intandane Thixo igcwele. Yiyo le lekhampani Nkosi zokhangela amadlavu lulambe lihlelezulu. Sinebabale njengoThixo Thixo igcwele. Ibale mvumbela imnandi Thixo igcwele kweliholo. Kungabikho siphithiphithi lulame lihlelezulu. Bangabikho ngosoTopiya loselebhalathi. Onomaneza mafusi bengaziwalima Thixo wethu. Nkosi sithembe wena masingadaniswa. Ngoba wena Nkosi uThixo obhimithandazo. Kwezinye imfemeli Thixo igcwele kumithethe. Kodwa Thixo wamadinga zethu imfemeli. Wasifihla sasikwazi Thixo namadinga amahle. Wasongena kweliholo Thixo igcwele. Namakosi abaphathi bethu lulambe lihlelezulu. Beme phambi kwethu imfundiso ngcwele wezulu. Abangaphambili Nkosi silandele ngasemva. Ngoba thina sizizimvu zenzelelwayo. Nabathixo wethu abantwana bethu. Bekhangeleka Nkosi nabaninzi lulambe lihlelezulu. Kodwa mina ngazalela wena umnikazi wazinto zonke. Yikho ke Nkosi ukuthandaza kwethu. Ngoba wena uThixo obhimithandazo. Kokhula bona phakathi. Amen. Sanibonani. Ninjani?
Sanamkela nonke emcimbini osekunjalo nje sabayibheke. Namhlanje lo mcimbi lo sibiza ngokuthi igama lawo ubumbano. Ubumbano kusho ukuthi sihlanganisa wonke umuntu. Ubumbano malukala laqala eJobeni lahlanganisa amagrupu. Kinenhloso yokuthi sifuna ukubona wonke amagrupu azisebenza asapotana. Lento esiyenzayo lana namhlanje asifuni ukugcina kusekunjalo. Sifuna ukuyibona kuba yinto eqhubekayo. Ningasabi ukwenza ama-event, nikhiphe ama-20 rand nisapotane. Lawo ma-20 rand azoba usizo emagruphini wethu. Lizwa kahle. Kusekunjalo ubumbano aluphelanga ubumbano lisaqhubeka. So ubumbano lisazoza nezinye iy'nhlelo. Okwamanje la i-Standerton size nge-traditional dance. eGoli besilenza ngedrama nange-dance nango-music. So ngapha silethe nge-traditional dance. Liyaqhubeka ubumbano. Ubumbano ukuhlanganisa wonke ama-artists ase-South Africa. Sifunde ukusapotana, sifunde ukusizana, sifunde ukuthi i-art akusiyona into yokuqoqa abantu esitradini. Siphila ngayo le ndlela. Mina njengoba ngime lapha kwenu, engikugqokile imali ye-art, engikudlayo imali ye-art. So nani ningakwenza lokho? Ningakwenza kanjani na? Ningakwenza ngokuthembana nangokusebenzisana. Lisizane makuphuma ama-application, lisizane thina sikhona. Uma ngaba ama-application aphumile uxakekile awazi kumele apply kanjani, fonele sizokusiza. Hambani norejista amagrupu wenu. Amagrupu wenu awarejiste abe semthethweni, abe ne-tax clearance, abe nama-bank account azokhona uku-applya athole amabhasi. Lo mcimbi lo njengoba ukhona sifakwe i-NEC, National Art Council. Yiyo esiphandile ukuthi sikwazi ukwenza lo mcimbi. Sesibuya okwesiporo la i-Standerton. Silokhu siyakhula kancane kancane. Ngiyabonga nama-official akhona. Ngibonile uSisindo ngimgcina sangena lapha emnyango waku-province. Kubalulekile ukuthi kuyo yonke imicimbi enenzayo nibabize abantu abasiphethe so that bazokhona ukubona ukuthi umsebenzi wethu yini, sisebenza kanjani. Ngiyathemba ukuthi njengoba nila namhlanje kuzoqhamuka imbadala, nizobona wonke umhlobo wenza isiko lawo lapha esibili. Ngiyacela-ke ningasiphoqi-ke ngoba thina sithemba silibheka sathi yibo laba abakhephethe for festival. Kela ukubona i-dance yangempela, kela ukubona wonke umuntu akhipha ikhona na. Ikhono kalinamuntu omdala alinamntwana. Ma ulapha estage lonke silibhadala ukufana, niyayizwa lento. Angeke sizayo lo usakhula sizokunikeza imali engaka. Hayi lona sekamdala lonke nilibhadala ukufana. So masigibela istage kumele sonke senze into eyodwa. Ngibonge nabafowethu lapha engibajwayele kakhulu ku-TikTok, babona laphaya nabashaya idance yabo. Angazi noma nabantu bathi nomathembu. Sesisebenze naye kakhulu kodwa sisebenza naye ngegomelo. Ngiyacabanga ukuthi nani nizozivezela ukuthi nayazi le nto nizwanga ngendaba. Siyabonga bafowethu, wonke umuntu akajabule, azimisele, enze umsebenzi orayithi. Thina Sekunjalo TV, nangu baba ophethe Sekunjalo TV, awubabingelela baba. Nangu-ke ubaba oyiphethe laphaya. Nangu uthembela wakhona weSekunjalo TV, awubabingelela lapho baba. Bingelela baba, ozakhona ubingelela. Phakamisa isandla lapho.
Isekunjalo TV isebenza kanjena-ke. Njengoba nina nizothola wonke lo msebenzi wenu ku-YouTube naku-Facebook naku-TikTok naku-Instagram. Niwulike umsebenzi wenu. Ningakhohlwa kulesi sikhathi sanamhlanje sebaqhatsha abantu ngokuthi une-support engakanani. So nibatshela abantu abanithandayo abanisupportayo ukuthi abalike umsebenzi wenu and then basubscribe so that isekunjalo TV izokhula. Ningathuki kusaze lokho yenza lo bhuti lo wekamera lapha kini. Alokho yenza kancane azokhuluma nani. Nimjwayele nje umsebenzi wakhe loyo. Yona nisayizwelela. Good day, South Africa. This is your main Temba TK from Sekunjalo TV channel. I'm right here in Standard 10, and with me here is Zweli. Zweli is going to tell us a little bit about what they do as a group, because we are here to enjoy the music or dance festival right here in Standard 10. Zweli, good day. Njani bhuti? Uyaphila kodwa mfethu? Siyaphila. All right, awusithi fahla kancane ukuthi nina yini eniyenzayo, nidume ngani, nizokwenzani la eStandard 10 kule festival yanamhlanje? Lo okhulumayo uZweli uMadzelo kaMthweni, ngihlala eBhetali, extension 23. Thina sikhita isiNdebele. Ngoba sikhita isiNdebele, so injongo yethu ukuthi sikhulise isikhethu, sibheke nabantwana bangagcili ema-drugsini like alcohol nokubhema inyawo into njengalezo. Yebo. Mfowethu, izinto zamaciko, izinto lezi esizenzayo thina ezisijabulisayo ezisigqugquzelayo ezenza insuku zonke sivuke sifuna ukusebenza ngokuyimisela nokuyikhandla. Wena lezi zinto ujule kangakanani zonke? Siyeke nje abanye sithi nje uZweli yena ugxile kangakanani kulezi zinto, especially isintu isiNdebele? Ngigxile kakhulu esiNdebeleni ngokuthi ngabe kuyangami ngabe vele ngidila ngaso kuphela nokusebenza ngisebenzi. Ngidila ngaso nje kuphela isiNdebele. Ngifundisa abantwana ukugida nokukhuluma isikhethu nokuthi siphothele senza ingolwane amabheshu isingubo zesikhethu. Ngiyabonga mfowethu, kodwa manje abantu baseStandard 10 ubathembisana namhlanje in terms of performance nangendlela eniyimisele ngayo nangendlela eniyiqeqeshe ngayo? Hayi, ngibathembisa okukhulu. Ngithembisa okukhulu kakhulu abazokubona kuzobajabulisa ngoba sirezile kakhulu, sisezingeni eliphezulu. Siyabonga mfowethu, siyabonga sengathi yonke into ingahamba kahle namhlanje. Sinifisela konke okuhle okumhlophe mfowethu. Siyathokoza, iyo lesifunayo. Siyabonga mfowethu.
South Africa nguyena uThemba kwaKhoza lana from Sekunjalo TV channel. Ngisese lana futhi Standard 10 namhlanje nje ngigxile lana bafowethu. Ngino sis lana uzothi ukuzisho kancane ukuthi ubani and then udume ngani bese siyithatha lapho. Sanibonani, usesingubulelwa wakwaMsengi weSiyakhula Cultural Group. Ne? Thina ke sidansela isiXhosa kuba singamaXhosa. Yes. So sisazonibonisa ngomculo wesiXhosa ngidance yesiXhosa njani na. Awu siyabonga kakhulu. Bengicela ukubuza nje ukuthi ngoba kule ndawo esikuyo ngathi kugcwele abantu abagxile kakhulu kwisindebele namanye ama language. Bengingazi ke mina ukuthi sikhona isiXhosa kule ndawo. Bakhona abantwana mhlambe labo dansa nabo abas understandayo isiXhosa abalazi isiko lesiXhosa. Ewe bakhona abantu especially eThuthukani bathina sisuke eThuthukani. So sabona ukuthi njengoba most of us ngabantu besiXhosa eThuthukani make sizihlangane senze le group yesiXhosa. So I think most of abantu bala eStanderton nabo asiqala ukuzala at least bayasazi isiXhosa. Siyabonga. Sekunjalo Theatre Vibrant Dance Festival. Lento inijabulise kangakanani ukuzwa ukuthi kunomcimbi ofana nalona? Thina eyona nto isijabulisa kakhulu ukuhlangahlangana sizi cultures ezi different and then njengoba ndisitsho sithi suke Eastern Cape thina amanye ama cultures okanye ama traditions asiwazi. Yes. So njengoba simane sihlangana nani nje lonto leyo isivula isibonisa ukuthi amaSwati kanjani amaNdebele kanjani benza kanjani so siyafunda ngokuza kwimicimbi enjena. Le video lena njengoba siyenza kukhona abantu be Department Arts and Culture, kunabantu be National Arts Council, kunabantu abaxhasa imicimbi yeart. Ungathini kubona uma besibhekile manje? Okay, the only thing enginoyitsho njengokuba sizo stage as perform I think njengokuba nabo bezile lapha bazawucheck ukuthi bangakhona ukusi assista kanjani because sizi group ezincane bona sihlangene la. Mhlambi if banawo ama sponsors abana sponsor ngawo anything abanosinceda ngawo ukwenzela sikona ukuphakama sikhona ukuqhubekela phambili I think leyo into yosinceda thina size ezi groups izincinci especially thina ke siyisakhulu bandi izothethela ezinye groups. Siyabonga kakhulu sisimulelwa sengathi konke nikwenzayo namhlanje ungahamba kahle sikufisela okuhle nokumhlophe. Ngiyabonga tata. Silana ngoba simenyiwe isekunjalo Theatre Vibrant kunomcimbi mhlambe esithemba ukuthi uzoyenzeka unyaka wonke uma laba abaxhasa imicimbi efana nalena bezoqhubeka besixhasa. La estage manje nginosisi uzozisho yena ukuthi ungakwabani nokuthi udume ngani bese siyaqhubeka ke. NdinguNovulkhaya wakwaLimela Intaka eManziphazini. Into endidume ngayo ke mna ndidume ngokugida ndigida isiXhosa futhi lento yesiXhosa ndiyive egazini ngoba ndakhula nayo and ifundisa nabantwana bethu abasakhulayo babona ukuthi isintu asitshintshi sona nobumuntu angatshintsha kodwa isintu sona sitshintshi. Awu siyabonga amagama amnandi kangaka. Kukhona okuningi okwenzakalayo emphakathini okwenziwa yile ntsha lena. Siyazi abantu abaningi bayakhala kunama 2000 sekunabo baba abangayiphethe kahle. Amaciko nalokho thina esikwenzayo okusihlanganise kule ndawo. Kusiza kangakanani umphakathi? Njengoba bese nchilo mphathi ukuthi aba bantu babukeleyo njengamanje kuyabasiza ngoba senza iculture ezingafani bayabona ukuthi hayi man nabantwana hayi man asinokwazi ukuyojiva asikwazi uyojiva nayi into man iyasifundisa kahle kahle iyafundisa lento iqoqa nabantu babe ndawonye ngoba kaloku xa sizogida apha namhlanje njengoba sizogida apha namhlanje sizojabulisa abantu and siya practice xa sizawuzogida phakathi kwabantu ukuze abantu bayibone lento ibukeka inhle siyabafundisa abantu ngolohlobo. Lungakanani uthando enilithole emphakathini ngalokho enikwenzayo? Tata hayi
yabona kulaa ndawo ndihlala kuyo ndifike ndingumsebenzi kulaa ndawo kodwa ndifuna ukuxelela into yoba xa ndingena estage ihlombe liyatsho abantu bayayithanda le nto uyababona nje bayabukela bayayithanda le nto silutholile uthando eStanderton apho sihlala khona Kuhle la engikhona niyababona omama bayibambile imbokodo siyabonga kakhulu sinifisela konke okuhle kumhlophe. danke mphathi Siyabonga.
Standard 10 neSouth Africa yonke ngisekhona la ngifoka Khoza. Senginojabulani la estagini bengicela nje ukuthi ngixoxe naye kancane anitshele kabanzi ukuthi yena ubani udume ngani. Jabulani. Sanibona. Kunjani mfoka baba? Siyaphila kanjani? Ayi siyaphila. Ujabulani nawe uzoveza ikhono negroup yakho ningabe nidume ngani mfoka? Angiqale ngokusho ukuthi igama uJabulani isibongo uShabalala. Mina negroup yami sidume ngoShaman, sigida uShaman. Awusukani madoda. Mshengu, abantu abasha balahlekile kakhulu ezweni lakithi. Lento lena yomdanso ezamaciko isiza kangakanani ukuthi sifinyelele nakulabo abalahleka nalabo mhlawumbe abangakalahleki ukuthi sigweme izinto ezingase zenzeke empilweni zabo. Umgidi thina esiwenzayo obizwa ngoShaman uyayisize kakhulu intsha ukuthi iqoqeke emgaqweni sibuye futhi sihlehlise ezintweni ezifana nezidakamizwa. Ebeseke futhi ibuye futhi isikhumbuze ngamasiko ethu thina njengabantu abansundu. Yebo. Ngoba ngiyasibona istage lana sikhulu istage. Maningi ama group alana azoveza amakhono abo. Unesiqiniseko singakanani ukuthi nini into yenu nizoyenza igqame ingafani nokunye mhlambe sizokubona namhlanje? Ya nginesiqiniseko esikhulu kakhulu ngoba besiloku nje sibhizi silungiselela. Ngiyacabanga nje ukuthi si ready for usuku lwanamhlanje. Yebo, yimaphi mhlawumbe amazwi ongadlulisa kwenye intsha ngoba ngiyakubona usesemusha ukuthi mhlawumbe bengenzani bona endaweni lezi abahlala kuzo kuze nabo bathuthukise amakhono la abanawo. Engagqugquzela intsha ukuthi nabo bangenelele ezintweni ezicishe ifanana nalezi noma mhlambe bazame ukuthi kube khona lana abahlanganyela khona nabanye abantu bafundisane ngamasiko noma mhlambe kubonakala ukuthi ezinye izinto abangazenza bebonke kungaba yini ukuze mhlambe sizosusa lento lena icishe ifane nama teenage pregnancy nama gender based violence konke nama substance abuse. Ngiyabonga mfowethu. Sinengcinamba njengabantu abasha imisebenzi ayitholakali. I-government le video esiyenzayo manje bakhona abantu abaphethe emphakathini abaphethe na government. Sikhuluma nabantu be-Department of Arts and Culture, sikhuluma ne-National Arts Council, sikhuluma nama-department lawa anikeza uxhaso ukuthi ama-artists akwazi ukuthuthukisa amakhono abo. Ungathini kubona wena mfethu njengomuntu omusha uyikhulumeleke wena? Engangidlulisa kulabo bantu ukuthi besicela nje ukuthi baye recognize lento esenzayo bazame futhi ukusixhasa ngayo yonke indlela abangakhona ngayo. Kulokho abakwenzile namhlanje bengathanda ukuthi nje siyakujabulela thina njengentsha. Okunye futhi engakusho kuba ukuthi bangadinwa baqhubeke basikhuthaze nje kuyo yonke lento esiyenzayo. South Africa niyayizwela nansi insizwa isesentsha bezelana bazodansa uShameni and then sibafisela konke okuhle kumhlophe. Siyabonga mfowethu. Siyabonga. Thank you.
Sekunjalo TV channel sisesela eStandard 10 namhlanje sizoqhubeka nohlelo bafowethu nginosisi wakwaThwala lana naye uze lana uze neqembu lakhe naye bazoveza amakhono abanawo maThwala kunjalo Siyaphila baba. ninjani kodwa nabantwana labo ze nabo Siyaphila impela kungako sikhona namuhla. ubathembisana abantu namhlanje Namhlanje abantu ngibathembisa ukuthi njengomamthwala ophethe abantwana iTSI Youth yase Standerton. Ukhona abazokubona okuhle ngisho nakubazali naphakathi komphakathi ukuba babone kuba izingane zabo uma ziphuma emakhaya ziya kaMamthwala kusuke ziyokwenzani. asiqhubeke nisibonga isekunjalo Theatre Vibrant ngento enhle kangaka enze ngokuthi lethe lo mcimbi la eStandard 10 eStandard 10 intsha yiziphi ingqinamba ebhekane nazo ezikwenze wena wasukuma njengembokodo wathi cha awuthi ngiyibambele mina eStanderton ngibonile isimo besingekho kahle ezinganeni zethu ngiye ngazama njengomama oyethu uma ezwa ehelwa kube bhlungu enganeni uma ngibona ingane yamakhelwane kusuke ngibona ingane yami ngathi angithathe lezi ngane ngiqoqe ngisuse endleleni ukuze sisuke ezingozini zizokwazi ukuphepha lapha sikhona Mama Thwala lungakanani uxhaso esiluthola ku government la eStandard 10 la eStanderton besingakalitholi uqhaso besisalicela ukuthi kungaba njani basichase ngoba sifuna impumelelo eyaphambili njengoba sisukile lapha eqaleni CTSI ilokhuzana eStanderton sifuna ukuthi sisebenze siqhubekele phambili nabo abantwana bethu babone ukuthi umama wayesisusa lapha wayefuna ukuthi kusasa sibe utho yikuphi mhlawumbe amagama ongawabhekisa kulentsha lephila esikhathini samanje siyabona abanye sebephumile endleleni sebedla ama drugs abanye sebedayisa ngomzimba ziningi nje izinto ezimbi ezenzakalayo emphakathini yethu imaphi mhlawumbe amagama ongawadlulisa kulentsha leni ukuziqoqeka uma sicala ukwenza umsebenzi wethu esiwenzayo singena ngomkhuleko bese ngiyabayala ukuthi ngifuna kusasa babe nekusasa elihle kusasa ngifuna kubona umntwana odlule ezandleni zaMamthwala enza okuhle ukuze angalingwa ezinye izinto ezingekho endleleni yethu mphakathi waseStandard 10 ninenhlanhla kakhulu ukubona imbokodo omama abathembekile abayiphethe kahle emphakathini beqoqa intsha siyabonga kakhulu siyabonga sinifisela konke okuhle namhlanje siyabonga Sekunjalo TV channel in partnership with Sekunjalo Theatre Vibrant bringing you Dance Festival in Standard 10 ngino Sinethemba uSinethemba uzositshela nje fahla kancane ukuthi ungubani wakwabani and then la uzokwenzani namhlanje Sinethemba igama lami Sinethemba Dlamini isizathu esingilethelana ukuthi ngizogida indlamo of which amavulandlela encourage kakhulu njengathi ama teenager because kuyasihelpa ukuthi sibuild ama relationships Sinethemba njengoba ngikubona usemncane kangaka yiziphi ingqinamba obhekane nazo umuzama ukuqoqa abanye abantu abasha abangangawe ukuthi nabo beze bezohlanganyela nani ukuthi nenze lezi zinto zamaciko inkinga engibhekene nazo ukuthi ama teenagers wamanje abalingana nami bagcwele kakhulu edakamizweni abekho interested kakhulu entweni efana njengalezi kahle kuma cultural roots wabo abawakhathaleli so mengizobacela ukuthi beze sizogida or bazojoina indlamu akukho lula for bona because sebangene kulezi zinto zama drugs alcohol abuse izinto ezikanjalo yebo ngiyacabanga ngoba usesemusha kuningi mhlambe benifisa ukubona kwenzakala emphakathini waseStandard 10 yikuphi mhlambe wena uma ubhekise ku government abanganixhasa ngakho as ama artist ukuthi nikwazi ukuphusha leli khahlamba lenu liniphushayo njengamanje
abangasiza ngako ukuthi ugovernment into angasiza ngayo ukuthi encourage ama-social interactions through ama-teenagers. Yeah, that's all. South Africa niyayibonela i-Standard 10 inalo italenti bakhona abantu abasha abayimisele ukuthi bashintshe impilo zabo, hayi only impilo zabo kodwa bashintshe impilo zomphakathi nabanye abantu abasha basemphakathini. Sinethemba siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise, sengathi singakubona wenza into yakho estagini namhlanje. Ngiyabonga nami. Sekunjalo TV channel umfoka Khoza ngila eStandard 10 kulo mcimbi wesekunjalo Theatre Vibrant Dance Festival. Inentokazi lana izozisho ukuthi ngiyakwabani asithi fahla kancane ukuthi kungani attendile lo mcimbi esikuwo namhlanje. Oyigama nguLebu ngakubheka. Ngivela under iKasi Talented Group. Into esenzile ukuthi size lana ukuthi sifuna ukupromote ama-talent wethu njenge-group. Sidume kakhulu ngomdanso, ukugida, nako konke nje ukufola under arts siyakwenza eqembini lethu. Siswami ngoba ngiyabona la eStandard 10 abantu abenza lento lezi enizenzayo ababaningi akufani nasendaweni ezifana naboGoli naseThekwini niwathatha apha amandla ukuthi niqhubeke nibe nalo lolu fuqufuqu nifisa ukwenza lento eniyenzayo. Ikakhulukazi vele nje la eSandton vele izinto ezifola under cultural activities abathanda ukuthi bayisupport kakhulu kodwa ke thina ke sibe naso leso sibindi leso ukuthi sigqugquzele ama-talent wabantwana sizokwazi ukuthi sikhiphe abantwana etradini ukuthi bagcine bakwazi ukwenza izinto ezi-right baphume ke kuma-drugs si-reduce ne-early pregnancy. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthinte lezo zinto ngoba lezi zinto ziyingqinamba esibhekane nazo, not only as a youth or not only as a Standard 10 but as the whole country of South Africa. Mhlawumbe wena ngokubona kwakho yikuphi government engaxhasa ngakho ama-artist afana nani asafufuza ukuthi nawo azafike kuleli zinga esilibiza ukuthi mainstream artist, yikuphi mhlawumbe igovernment engasisiza ngakho? Mhlambe ingasiza kakhulu nange-funding because masireheza kwesinye isikhathi kuye kudingeke ukuthi kube mhlambe nokudla or something because abanye abantwana bayasuka emakhaya bangadlanga emakhaya bazothembela khona kithi ezabaphathi begroup. So ingakho-ke ngithanda ukuthi vele ugovernment axhasa ngawo wonke amandla akhe ukuthi akwazi ukuphakamisa lento le ye-cultural activity because vele abantu abaningi abayithandisisi. Ngiyabonga kakhulu. Ungathini-ke uma sesikhuluma ngesekunjalo Theatre Vibrant okuyiyona ehlele lo mcimbi, ungathini mhlawumbe ukuba gqugquzela abaphathi besekunjalo ukuthi baqhubeke ngalento ngoba mhlawumbe iyona isisombululo sale elekhuzeni ingqinamba esibhekane nazo? Singabatshela ukuthi nje bahlale bawenza imicimbi ifana nalena ukuze nabanye abangayenzi le micimbi le bazogqugquzeleka noma bahlile emakhaya base basibukele noma emicimbini thizeni makuthiwa bazile bazosibukela nabo baqhugquzeleke ukuthi nabo bahlanganyele ezintweni ezifana nalezi. Siyabonga kakhulu sisekunjalo TV channel sinifisela konke okuhle okumhlophe ohambeni lwenu. Sekunjalo TV channel sila eStandard 10 namhlanje siyaqhubeka sixoxisana nama-artists ase-Standard 10 South Africa. iStandard 10 inalo italent, iStandard 10 isezingeni eliphezulu ngethalent. Lana nginosisumba lenhle uzothi kancane asixoxele nje kancane ukuthi bona basuka kuphi baphuma kuphi nalento esiyenzayo njengamanje. Mbalenhle, Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguMbalenhle Washabangu, ngiqhamuka eMbalenhle under the organization of Breakthrough Entertainment. Silana ku Tigrant brand sizoshowcase italent lethu, ukufundisa abantwana abancane nabo ukuthi baqhuqhuzeleke emakhaya bafise ukwenza lento esiyenzayo, babutheke etradini, senzele nokuthi siphephe njengabantwana bomzansi, senze into ngomgomo wogovernment. Siyacela abantu ukuthi nabazali emakhaya baqhuqhuzele abantwana ukuthi benze into ebajabulisayo ngakusasa ukuze bazoziqhenya ngabantwana babo. wow. Mbalenhle, ukuqoqa intsha akuyona into kanoma ubani, akulula. Iziphi mhlawumbe ingqinamba enibhekana nazo nina uma nizama ukwenza lento eniyenzayo?
Okay, to my experience ne ngizamile like ukucoca abantu abasha balingana nami. By the way, I'm 21 years old. Ngizamile ukubaqoqa, but some of them they try to ukuthi babe bashow interest kulento esiyenzayo, but ngoba bafuna into bayibone as a process going angithi kuze babone ukuthi into masiyenza ibe nemphumela onjani ifikelelisa endaweni ezinjani. So njengoba sihamba we showcase our talents in everywhere. That's where we show abantu abasha ukuthi there's more talent that we have singabantu basemzansi. We have abantu abayenza poetry, abenza music, abenza traditional dance, so they can showcase their talent, they express their feelings through art. So singathanda ukuthi nabo bangagqugquzeleka la bangakhona. Ngesifiso sakho Mbalenhle, i-government ingangenelela kanjani ukuthi mhlambe ukusiza ama-artists asendaweni? Okay, njenge-government besicela ukuthi basenzele ama-fund njengabantu be-art esenza i-art, basipromote nathi, bakhuphule lento esiyenzayo ibe isemgangathweni olungile ukuthi nabo abantu mabayibuka bangayithatheli njengento yokudlala, bayithathe serious, bayithathe bayifake enhlizweni, bayamkele bona ngokwabo self. Siyacela ukuthi government nayo isixhase la izokhona ukuxhasa khona, isilekelele la singakhona ukuzenzela khona thina ngoba siyalidinga usizo la ka government. Mbalenhle siyabonga kakhulu. Sekunjalo TV channel in collaboration with Sekunjalo Theatre Vibrant right here in Standard 10. Niyayibonela mphakathi wase South Africa ukuthi bakhona abantu abasha. Umbali uno 21 years only, but she's doing a lot of things to change the surroundings and the community where she lives in. South Africa siyabonga kakhulu Mbalenhle. To Themba Khoza lona angingedwa ngihamba noNkosi Ngiphile awubingelele abalandeli bethu. Sanibonani emakhaya, igama lami nguNkosi Ngiphile Ngubeni, ngisuka eStandard One. We-group ibizwa ngokuthi Amavikela Mbuso Cultural Group. Amavikela Mbuso Cultural Group. Nidume ngani? Sidume ngokucula, ngokwenza ukugida ushameni. Siculela imshado. Nkosi Ngiphile ungathini kubantu abasha ababhekelele le video manje ubagqugquzela ukuthi baphume mhlambe kuidakamizwa, baphume ezintweni abazenzayo? Siyazi sekunama slay queen, siyazi sekunabantu abadayisa ngomzimba, iziningi izinto ezimbi nje esibhekane nazo as a country. Ungathini uma ubhekise kubona ukuthi bayiqoqe nabo bayithole befana nawe? Abantu abasha i-advice engibanikeza yona ukuthi whatever abayenzayo, whatever ababhekane nayo, ngiyazi ukuthi kunesizathu behind lento abayenzayo. Ngithanda nje ukubatshela ukuthi akusukuphela kwempilo, usengashintsha, usengagqugquzeleka, ziningi izinto ongakhona ukuzenza, especially ukugida. Into mawubuthanda ukuyenza iyakushintsha ungumuntu, uyakhona ukukushintsha. Manje ngithanda ukubatshela nje ukuthi ukwenza into oyithandayo njengokugida, njengoba nathi sikuthanda ukugida sikwenza, kuyasisiza ezintweni eziningi. Because isikhathini esiningi sihlale sise-practice-ini, ngama-weekend khona la siyakhona esinegigi khona. Isikhathi sokwenza izinto ezingekho right asitholakali. Sengikhulume nabaningi kule ndawo engimi kuyo, ngikhuluma ngemicimbi efana nalena. Ikhona yini imicimbi efana nalena la eStandard 10 or imvela kancane? Imicimbi kanjena iba khona kodwa ayibi kanje. Kuba imicimbi nje yokuthi sizo-showcase ama-talent, nakhona futhi support ayitholakali kule ndawo esihlala kuyo. I-support asiyitholi, kunzima nje ukuthi kube khona abantu abazosibukela noma masisenza lento esiyenzayo sizogida. Kunzima futhi nokuthi sithole ama-funding. Yonke into itholakala kanzima la eStandard One ngoba abantu lento esiyenzayo abayithathele ekhanda, babona ngathi siyadlala. Kodwa kuyinto esiyithandayo futhi into esisiza kakhulu. Sengivala, ungathini mhlambe ku-government ukuthi bakwazi ukuxhasa imicimbi, baxhasa ama-artists
la safufuza ukuthi nawo azagcine mhlambe sefika kule nto ebizwa ukuthi ngama-main stream artist. I-government ngicela nje ukuthi isibuke nathi njengabantu. Isibuke njengabantu nathi abaphilayo kahle kahle ngoba abasibuka lento esenzayo bona abayiboni abayithatheli futhi ekhanda noma ngabe kuthiwa siyahamba sizocela ifunding ukuthi kunomcimbi endaweni ethize sicela ukuthi nisifande ngemali engaka kuzotholakala ukudla kodwa lento leyo ayenzeki kwi-government leya yethu la ayenzeki manje ngicela ukuthi bakhone nje ukuthi basibone nathi siyingane sisebancane sifuna nathi ukuthuthuka siye phambili. Leaders, I'm right here. I'm having this plea for the artists. These are young artists. They rely on what our government can do. We are artists, we are not antichrist. So in that, I want to say to the government, please listen to the cries of the young people. Young people like her that are looking for financial help so that they can be able to create jobs, not only for themselves, but for other people as young as themselves. Siyabonga kakhulu sinifisela konke okuhle okumhlophe kule nto eniyenzayo. Siyabonga. uThemba Khoza lo mfo kaMlilo ngila eStanderton namhlanje angingedwa ngihamba nomxolisi wakwaKhuma awu Nkosi yami sukani madoda sila eStanderton sizobona amakhono akwelinye izinga akwelinye iqephelo eliphezulu kakhulu sihamba nesekunjalo Theatre Vibrant namhlanje sithi sekunjalo Theatre Vibrant Traditional Dance Festival in Standerton mfo kababa yebo unjani kodwa siyaphila khamba nje hayi ngimnandi mfowethu baningi abantu abasha kuningi abakwenzayo kodwa nina nifike nabona ukuthi hayi cha emphakathini khona ongathi kuyashoda khona ongathi uhamba kahle nahlangana naqoqa na decide ukuthi hayi thina songena kulezi ezokucina iniphethe kanjani yonke lento eniyenzayo mfowethu wonke umuntu la emhlabeni wazala fumbethe isandla so we all got something la uNkulunkulu wasipha yona and ayifani so thina what we find out ukuthi lento le kahle kahle ise stage lento le so a stage nje it's where siba free and yonke into esiyenzayo it's based on the stage we express our feelings at stage and yeah siyabonga mfowethu usesemusha kuningi mfowethu ongamhlawumbe ubhizi yakwenza mhlawumbe ngawe nawe ubhizi ngale ngaphandle udonse inyawo ope wenza yonke lento lena yini ngempela othi wena everyday uma uvuka ekseni ikugqugquzela ukuthi uphile lempilo oyiphilayo ngoba ngiyayithanda lempilo oyiphilayo impilo yokuba yiartist inkinga mangibheka ikasi from la ngibuya khona eMbalenhle sekuyigama nje ukuthi iMbalenhle ngegama but akusafani nakudala so and lento lesiyenzayo le it's whereby sifuna ukwenzani ukutshengisa ikasi ukuthi there's still time there's still a room for improvement there's still a room for a change so this is a part of a room of a change we can still change ikasi through in arts lesiyenzayo through dance lesiyenzayo through acting lesiyenzayo through everything mfowethu ikhona i-local government ikhona i-Department of Arts and Culture ku-local government i-local government yaseStanderton e-Arts and Culture yikuphi mhlambe kwenzayo ukuthi xhase ama-artist afana nani so they can host ama-shows sometimes they host ama-shows just like last year or this year early they hosted a show edu acting so it was based on edu acting so yona i-government what it can do it can do more and more yani yalama shows iwayenza ukuze kwenzakaleni sonke as sma artists sokwazi ukwazana and sikwazi ukubumbana sikwazi nokusizana namhlanje mfowethu sila eStanderton sekunjalo Theatre Vibrant Dance Festival yikuphi mhlawumbe ukuthembisa ababukeli namhlanje into engayisho kubabukeli ukuthi mayidlane inkani uboye boyeni
nje akukhombisane qhude manikiniki izindala zombili namhlanje owinayo makawine oluzile it's not means ukuthi uluzile it's just ukuthi sifundela khona la siyafundisana it's not a lose but it's a gain within a knowledge using what abanye abantwana bakwenzile sifunde it's not a lose it's not a win nje siyafunda Awu siyabonga mfowethu awu okamkhathini uThemba Khoza undlela ehamba ekhaya yanqamula komlandakazi uMancence hlabisa odlulayo ngoba olela kahlatshiswa uyidla aze ayiqede ithina laba abakwampahla emhlophe unathi la eStandard 10 mfoka baba siyabonga kakhulu Mtunga sengathi konke enikwenzayo kungahamba kahle sinifisela okuhle nokumhlophe siyabonga bhuti thank you Kusenjalo ke mbukeli lapha ekhaya la kusekunjalo TV channel okwakho kulula kakhulu nje ukuthi usubscribe lapho ungakhohle uphinde utshele nomngane wakho ukuthi kune channel entsha sha ekulethela izimnandi izitori ozokwazi ukuthi uyithole njalo noma ngabe isiphi isikhathi ungakhathazeki ngendaba yesikhathi uma nje usubscribeile uzokwazi ukuthi usithole njalo usuzwile ukuthi utheni ubaba umeya la uMngomezulu njengoba ade khuluma amazwi amahle nawakhayo ngicabanga ukuthi nawe la usibukele khona nowezwe ukhona uinspirekile ngoba hayi avehlaba ehlabahlosile andaqonde ngqo ashaya ngqo angikuthande kakhulu akushilo ukuthi uthe ayikho ingane okumele uyibize ngephara noma bekuthiwa uyibuka idelele kangakanani noma bekuthiwa kumuntu omdala uyambona ukuthi udelelekile ungaboma umjudge umuntu ungasazi isimo sakhe sibaningi sibhekane nezimo ezingafani ophezulu akadonsa ophansi ophansi akajekele ophezulu ukuthi angawo emhlabeni kuyasizwana uthi ubaba umeya ingane nengane ekhona ikhona lekuthenini thina njengabazali siyisize siyisupport kungijabulisile ukubona la ngaphakathi ehholo kukhona abantu abebengezili ukuzoparticipate abebezobukela bebaningi kunabazoparticipate ngoba lokho kusho ukuthi impumalanga hayi cha iyawuseyawa support ama local artists namakhono ke nje asendaweni bayaphuma beyowazi ukuthi beyohlangana nengane bekwazi ukuthi beyigqugqumezela ukuthi zephambili nawe ungabe umdala useka umama noma ngabe ugogo uyazi ukuthi une talent ethizeni elokucula elokugida woza ngaphambili uphumela ngaphambili umasipala ukhona ekuthenini uzosiza wena kanjalo ke futhi balaleli uNAC lo ofande isekunjalo Theatre Vibrant sizomfuna naye simthole ukuze sinilethele inhlelo zakho ukuthi wenze njani ukuthi ukwazi nawe ukuthi uthole imali yakho uNAC ukwazi ukuthuthukisa phela amakhono abantu abadala eseshilo uBlack Star mfowethu la ukuthi abantu abadala abantwana khona nabantu abadala angazange akwazi ukuthi ikhono lakhe aliqhubekise phambili nawe woza sizokutholela inhlelo ezifana nalezo ukuthi benze njani kanjalo naye usekunjalo Vibrant Theatre Vibrant sizombiza simthole asitshela ukuthi wenze njani ukuthi akwazi ukufandwa uNAC bonke zonke lezi zinto enizifunayo sondelani thathani Nkosi yami usekunjalo TV channel ayinabungozi kuyaphileka